Personal deng ininspeksyon reng tubod ning Department of Public Works and Highways o DPWH Central Office at Region 3 kayabing Toll Regulatory Board o TRB ingpe katalwing proseso ning construction ning Atlubola Bypass Road Connection. Kapag nasaning inspeksyon ning siguraduan na masalese at balabalaw siyang proyekto at lawan ning kasalukuyan na bili na ning construction. Agpangkareng opisyal, malapit na yung makumpleto ing connection ning bypass road papunta king Santa Ines NLEX exit. Asahang makasaup bang apabilis ing kimot na ning trapiko at magsilbing alternatibong ruta para kareng motorista king lugar. Memyela naman reng opisyal update king kasalukuyan na estado ning proyekto at kareng tutukipang takbang baya balaw sa ibuklat itiking publiko. At atanda ng sinulong niya ing amanwang road connection kay bat ning serye ning meeting ng Mabalacat City Mayor Jel Aquino kang DPWH Secretary Vince Dizon kayabe reng opisyal ning NLEX at Toll Regulatory Board. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.